Predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija boravili su sinoć u Bojniku u cilju digitalizacije ovog kraja. Kako je istakao državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija Dejan Pačetić, cilj posete je bio prezentacija projekta digitalizacija ruralnih krajeva Republike Srbije. On je naglasio da je ovo strateški cilj vlade i ministarstva, a u svemu tome je na radnom sastanku upoznat predsjednik privremenog organa opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Za ovu svrhu je izdvojena suma od 350.000 evra za ulaganja u digitalnu infrastrukturu. Resorno ministarstvo je, kako je naglasio Pačetić, pošlo od činjenice da je uvođenje brzog interneta preduslov razvoja i ostanak mladih koji će imati mogućnost da rade od kuće i na taj način ostvaruju prihod. Sa gospodinom Nenadovićem hoću da kažem da smo ovdje vrlo lepo dočekani i svakako donosimo lepe vesti za Bojnik. Naše ministarstvo, odnosno vlada Republike Srbije, ulaže u vaš region, odnosno vašu opštinu, 550.000 evra za digitalizaciju vaših sela, odnosno infrastrukture digitalne koja treba da se spoji sa celim svetom, pa i Bojnik je deo sveta i treba da bude spojen. Projekat se zove Rural BB, tako ga zovemo, i to je jedan projekat od velike važnosti za vladu Republike Srbije. Ovo će omogućiti ostanak mladih i njihov rad od kuće. Svakako da. Vidimo sve više mladih koristi internet i ne samo mladi, nego i svih. Internet je i budućnost i ja verujem da dolazi to doba digitalno i šteta je da Bojnik ostane mimo svih tokova. Goran Đurđević, pomoćnik ministra za informisanje i telekomunikacije, podvukao da će uvođenje širokopojasnog interneta biti rezervisano za e-upravu, škole, a kasnije i domaćinstva. Do 2025. godine će brzim internetom biti povezane sve škole, institucije, ali i domaćinstva. Uvođenje brzog interneta, to je mi ga zovemo širokopojasni internet sa tehničke strane, koristit će se prvenstveno i za e-upravu. Škole će biti povezane prvo na internet, a kasnije se povezuju i sva domaćinstva. Kad se potpisuje ovaj ugovor? Ugovor je za ovu prvu fazu već potpisan novembra prošle godine i sada se uvodi u 6 klastera u opštini Bojnik sa vrednošću od 550.000 evra, kao što je rekao državni sekretar. Posle ovih 6 naselja sledi druga faza koja će povezivati i ostala naselja, tako da do 2025. godine će biti povezane sve škole u Republici Srbiji, pa naravno i ova opština. Ovo je veoma važna investicija za Bojnik, kazao je predsjednik privremenog organa Nebojša Nenadović, jer će omogućiti pristup internetu na brz i lak način i to na čitavoj teritoriji ove opštine. Posebno će širokopojasni internet biti na raspolaganju mladima. Ja mogu posle njih da dodam da i sami ste svedoci, pored zdrave pijeće vode, putne infrastrukture, ovo je sada preko potrebno. Jer više puta u razgovoru sa našim građanima koji dođu, njihova deca su, na primjer, u gradu, da li je to Niš, Beograd, nije bitno gde, i kad budu došli kod nas u Bojniku imaju problem sa radom od kuće, zato što je spor internet, koči i ne mogu da se konektuju i da odgovore svom radnom zadatku. Tako da vidite, Bojnik, kao što ja želim da kažem, krupnim koracima ide napred u bolju, svetlju budućnost na svim poljima, od infrastrukture do elektronike, poljoprivrede, mostova, šta god da vam kažem, to je istina. Ovaj radni sastanak je sa jedne strane rezultat neprekidnog rada lokalne samouprave na unapređenju infrastrukture, koje uključuje i visoku digitalnu tehnologiju, ali i rešenost vlade Srbije da pomogne opštini Bojnik u daljem razvoju, zaključio je Nenadović.